خیراتین ایرو همه چیروکه کی گلک نافدار بخوینن اف چیروکا ما چیروکک ممی آلانه چیروکک گلیریه دناو همو خلق مده اف هیا یک جوان ورسیونا جالی روگر لسقوت کلینره کی فرانسیزیه تی وانا برهفت کرده ده ودود ناو خلقه ده سنگ به سنگ دو هاتیه گوتن اوی چیه وانا نویساندیه اف یک جوان ورسیونه جالی وشانین آوستایی و اوی هاتیه چاپ کرن و گوتنه که لسر وی جرادت علی بدرخان نویساندیه میره بدرخانیان گلک اوجی خوشه لی از خوازم راست دست به چیروکی بکم بله چیروکا ممی آلان از ویجی بیجم احمد خانه دما کن مموزینه دنویسینه بنگاه برهما ویجی بنگاه مموزینه جی ممی آلانه لید بیم فرق خستیه ناورا برهما خوایا مموزینه او ممی آلان شما؟ جبو کو ام بجن تایبتمندیه کو احمد خانه شغلاندیه او هنک جدانه اندی او دبه برهما شخص اویاد به برهما گل ای ملته ممی آلان باجار مخرب باجاره کی عظیمی پرگرانه لسر 7 چیانه لسر 366 قاپیانه هر قاپی کی لسر 366 والیلی خانه هر والیلی که لسر 366 مدرلی خانه تمام ده دست علی بگه عمر بگه الماس بگه ده سه برانه خودی تول نجدا بوش دوا خار میانه مفتا دو صندوقن زیرا بار 45 برگیلانه خودی خزینه و دفین گرانه خودی سوک و چارچیانه روژه کی روژه خوده بسر وانده هاتیه عیدا قربانه خارزی دهرن مال خالانه و برازی دهرن مال آپانه علی بگه عمر بگه و الماس بگه درکتنه سر یازدیخانه جخور لهب نیرین و گریانه دگوتن گلی بران و امسه برانه عمر مشست و پنجن دکوین عمر مشستن دکوین شست و پنجانه رب عالم دایم مال گرانه امیوار اوجاخو کردوندانه روژه کی روژه خوده امی سر خودین دیار رحمت آخ گورانه رب عالم مرین دایم عبد گنهکارانه مال مپره وک فرماتا شیری ده هاتیه نفساندن جبو که انسان دکارن ازبر بکن رب عالم مرین دایم عبد گنهکارانه مال مپره و بمینه والمه میراثچی علی بگه و الماس بگه صبح عید قربان رایشتن دار عربانه و خلیلانه و لخوا کرن جل درویشانه جباجار مخریب درکتن بر خودان چول و کربلانه جخور لحو رونشتن و گریانه چاوارات کن پید به خلینی هسترانه گاوری رمیل لمقابل واندبن مسلمانانه علی بگه باند کری عمر بگه و الماس بگه دگو ککو آکو بسر مده هاتیه بلا نه سر کسی کی مسلمانه مدف جدایره رنگینی جقوناق مزن بردانه ام کتنه چولو کربلانه هر سه برا رونشتن و دل وانبوان شوتی و جخور گریانه رب عالم خوجه خدر لوان کر بیانه جاره کی رب عالم خوجه خزر لوان کر بیانه جاره کی نیریک و علی بگه و عمر بگه و الماس بگه جخور رونشتنه و گریانه دلی ویبوان شوتی سه وکی جه پاشلا خوا دردخه دده دست علی بگه مزن برانه
دگو گلی برا مگرین رب عالم دلیل حیریانه ایرو روژا عیدا قربانه و دفج قوناخ خبردانه گرک ظلام مینا و وکرنا دو خزینه و دفینه گرانه و پره برجاندنا گلی برا لزکاکا و لعوجانه جبونا خاطر فقیر و فقارانه نفسا کو برچیبه گرک و تیر بکرا ظلام کو تعذیبه گرک و بلبس بکرا هون هاتنه کتنه چولو کربلانه ولخوا کریه جل درویشانه درابن بره خوا بدن باجار مخربه و قوناغ خواه نیگرانه هرن باجار مخربه وکن دو خزینه و دفینانه پره برجینن لزکاکا و لعوجانه سرجه بکن قربانان و دهیانه جبونا خاطر فقیر و فقارانه بره خوا بدن محلا قریشیان ج علی بگره بخوازن قیزا میر قریشیا بقول اصحابانه قلنه و بدن 12 قروش و نیوانه ایشالله نه مهو نه روزو نه ساعتو نه دقیقه وقت قدیانه خود تعالی و شیم بکه وار وندانه تنبیه من لوبه تو ناو لی مکن حیانی که از لوه ببن بیانه هر سه برا رابونه اشخور مشیانه بر خدانه قصر و قوناخانه بر خدانه قصر و قوناخ خوی گرانه و وکرن دوی خزینه و دفینانه پرر جاندن لسر زکاکا و بن اوجانه جبونا خاطر فقیر و فقارانه سرجه کرن قربانا و دهیانه جبونا خاطر فقیر و فقاران و یتیمانه بر خدان محلا قریشیانه قیزا میر قریشیان جعلی بگره خواستن به قول اصحابانه قلن ویددن 12 قروش و نیوانه نه مهو نه روز و نه ساعت دقیقه و حرمت قدیانه رب عالم اولادک دائه و سه چرک نوره برود بردانه سه چرک نوره برود بردانه چرک پرچه باجار مخرب بیا مینا روژا حاشر و معاشر گو مخلق رابن سر لنگانه مله بانی دکتن سر منارانه دو هندر جامیا دبونه پرین مومیا و مشالانه مله دخوینن تکبیرا و ددن صلواتانه دنگ ملا مینای دنگ شالولان و بلبلانه روژه کی جروژ خوده مجلس علی بگه گریا گو امین ناوه کی لکره تبکن گوت باو از نو دست خوامه اختیاره کی کالک وی هیه حیانی گو از وی نبینم از نگارم تو ناوا لکره خواب کم مجلس وی گریا هنک دبیجن امین ناوه وی بکن عارف هنک دبیجن نا والله امی بکن عمر هنک دبیجن نا والله امی بکن فلمز هنک دبیجن نا والله امی بکن اوسف و هنک دبیجن نا والله امی بکن براهیم جاری کی نیرین اختیارک هات گوت السلام علیکم یا جماعت مزن گوتن علیکم سلام یا اختیار دلال گو هنچش وی کرکت خوازن ناوی وی دینن مم آلان خوارزی شیخ قریشان برازی عمر بگه و الماس بگه سلطان کردان جاره کی نیرین گو اختیار وندابو ناوی ما مم آلان باوی ممو چکر به ناو باجار مخرب کت 1500 خورت دلنبگیا تمام آنی هر یکی معاش وان بشقه گو هونه جسبه حیانی ایواره جه ایواره حیانی سبه سنگو داده تفنگه خن و دورا قصر ممو نوبت بکشینن او ملکی 12 علمی هبو دباجار مخربه ده علی بگه مله آنی گو مله توی ممو بعلمینی علم توی علم به ممو بدی هین کرن
روژێکی دناوا خۆرتان de meseleyek dinê dest pê dikin. Rojekî di nava xortan de bû şorê cenewarê behrê û ecêban e. Hinek dianî behsa hûtan e, hinekan vedkir şora maran e, hinekan digot di behrê de heye hemberê heywanan li erdan e. Hinekan digot heywanek heye di binê behrê de di şiklê hespan e. Kalekî digot eger ku yê lê be bextê mêran e. Rojekî têkeve dest ev cenewarekî wekî hespan e. Merî lê siwar be pê qonaxê rojan dibire bi saetan e. Ku meriv li wî hespê siwar e, riyeka pir dirêj tu dikarî pir hindik diherî. Ne vedixwe avê û ne dixwe êmegê cotan e. Tim lê siwar bî û li ser piştê peya nebî bi roj û şevan e. Dar e, hikmê wî heye heya 6 mehan e. 6 met dikare birê vehere. Hinekan digot heye hikmê wî heya salek û dudiyan e. Zarokê biçûk goh didin kalan, dibin çavan de vedikin, dibin çavan ve dikenin û bi destan dikin îşaretan e. Digotin hele binêrin ji vê dereva kalan e. Ma îşê hespan çi ye di binê behran e? Ma ew çi quwet e ku ne bixwe ne vexwe tim here salek û dudiyan e. Vaye dereweke werge mezin e ku tüccaran nakeve serê mêran e. Li ser vê bela bû meclîsa xortan e. Ez serê te neyêşînim û pir nekim şoran e. Salê memê gihiştên 15 e. Mem kirin padîşahê bajarê mixribiyan e. Rojekî memê rûniştibû li ser textê çarlêng, mîna rojê ku nû hiltê li çiyan e. Bi emrê bav û kal û her du kokimê apan e, li dorhêlê rûniştibûn 1500 xortên Kurdan û hemû Kurdên beg û axan e. Di nav van xortan de yekî din hebû. Ew ji kurê xaltiya Memî xwarzîyê Emerbegê bû. Memî ew kiribû serokê xortan e. Navê wî Beglî bû û gurekî mêran e. Memî ew ji xwe re kiribû destbirayê axiretê, hevalê xwe ji dil û canê. Wê rojê Beglî dibîne ku di nav bajarê mixrîbiyan galegûrteke giran e. Her kes direvine ber vê behrê, dengê qireqir û gotinên wan e. Beglî yek şande ber behrê got: Law hele here binê here, çi dewa van xelkan e? Ev xort li Beglî vegerî, piştî çend deqîqan jêra digot, jêre dike şoran e. Beglî bi ser Memî da direve û dibêje: Bira, dibêne bêtarek hate serê torvanan e. Memî got: Çi ye? Çi bêtar e? Beglî got: Îro torvanan tora xwe avêtine behrê bi çend çiyan e. Ketiye nava torê tiştekî giran e. Xelkê bajar gişkî xwe didine werîsan e. Ne derdikeve û ne jî dilê ve bi kişandina xortan û peyan e. Hema mem rabû ser lingê xwe, avête cotê solan e. Daket hewşê û çû ber kendala behrê, tevî gelek xortan e. Dît ku tevî torvanan pir meriyan destên xwe avêtine benê toran e. Xwe didine wiha ku destê wan gişkan xwîn bûne ji zoran e. Ku çavê torvanan ket li memê alan e, gotin: Padîşahim, em çi to bikin? Em çawa bikin? Van peyana hemî westiyan e, bi der nakeve mereta toran e. Ne jî ben diqetin ku hêviya me were birîn ji toran e. Qene tu yariya me bikî, belkî em bi nüfusa te biderxin van toran e. Memî bi Beglî re xeber şande ji xalê xwe Emerbegî hat tevî kalan e. Beglî hat tevî 1500 xortê Kurdan xwedane benan e. Ben kişandin
بو حفا پیلان و چکه چرکا بن و شریطان سکنی ام لور بسکنن مجمم آلان چیروکا خود دست پیکر اف چیروکا خویا به همپا بشا یکم ملور دا تمام کرن امد ورده دوام بکن